puasa urawai kadang-kadang dia buka sepuk puasa lah malam-malam. Yang sampai bawa Islam kan mantengna yang perasaan bawa puasa malam-malam. Haina lagu dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi roh berhubungan suami isteri bawa malam. Termasuk Sayyidina Abu Bakar, termasuk sahabat-sahabat lain. Kabar ulang kali, kabar ke lagi-lagi yang mah ngejek pegah-pegah. Hai buat urusan pribadi. Berhubungan suami isteri. Tapi karena terbeban dalam jiwa, roh gepegah bar Rasulullah. Ya Rasulullah. Nyohom ya Rasulullah, ada kesalahnya kalian tuan pegah ya Rasulullah. Lun beklam, roh terjadi hubungan suami isteri. Hai ngauri nang ro lu kanggap. Na pupu ya Rasulullah. Wate kana sapu pun ketua Julius na Umar. Ya Rasulullah, hello gayan ci mah guje pegah. Ur lain lagi-lagi yang lam. Ya, maka pada akhirnya geputeun ke ayat Quran li Allah Taala. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu pada malam-malam puasa, pada malam-malam Ramadan, ar-rafas ila nisaikum, purafas, menyatakan mana rafas adalah manu janabat li fajar. Nyan, manu janabat wate kai tibi fajar. Terpaham bah haliga manu junub wate kai tibi fajar, kejit mujunub rogalam fajar. Dikandung makna haji yang jinan gepahami bahawa tidak ada masalah sebelum fajar boleh makan, boleh minum, boleh berjima, hubungan suami isteri, tidak ada hal apa-apa dan tidak membatalkan puasa. Berjima sebelum fajar, mandi setelah fajar, tetap sah puasa. Yang baik mentang gemujunub le fajar. Nyo yang je ke masalah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Nyan tanek pegah-pegah ba-awa-awa Islam manteng terbawa perasaan malam sang-sang hanjit semaju hanji pubut ya hanji pu urawa. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah.